papa rero yasengeye ibice bitandukanye byo kwisi abisabira amahoro, kuvuga ngo yunamutse yari amaze iminsi arwaye, kubw'amahirwe rero aza kugiye koroherwa, aza rero asabira ibihugu cyangwa asabira uduce twose turimo intambara, adusabira amahoro. Mu bice rero yasengeye harimo Ukraine kuko Vatican yabitangaje, yasengeye Palestine, yasengeye Israeli, yasengeye Liban, yasengeye Myanmar, yasengeye Sudan, yasengeye na Kivu. Ibyo bice iyo Ukraine irimo iki, wenda ku bantu bumva ibice papa yasengeye, kugira ngo papa asengera ahantu no kuhaba hari ibibazo. Akandi gace papa yasengeye ni Palestine. Palestine ifite ibibazo wenda byinshi bitandukanye ku bantu batabizi, ariko cyane cyane nk'uyu munsi wenda update z'uyu munsi ni ukuvuga ngo uyu munsi Israel yanze ko imfashanyo zinjira muri Palestine. Kubera ko Israel yabyanze, ni ukuvuga ngo mu masezerano y'agahenge Israel ivuga kuko Hamas yishe amasezerano y'agahenge, kuvuga ngo mu buryo bari bateganyijwe uko Benjamin Netanyahu yatangaje mu kanya, ibihuha byavuze ku kwegura kwe, Vatican yamaze abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge babateye ahantu bita mu Bibogobogo, babatwikira amazu, bateye inkambi z'impunzi za Mikenke, bica abantu, baratwika inkambi, bateye mu Minembwe, mu bice bitandukanye, mu mihana ya za Biziba, mu mihana za Kivumu ndetse no ku Monyi. Aho hose hatewe n'ingabo za leta zifatanyije na FDLR, zifatanyije na Wazalendo, abo bose biteranyije baratera kugira ngo barimbure ubwoko bw'abanyamurenge. Rero papa yasengeye Kivu. Amakuru agezweho kuri Papa Francisco. Papa Francisco amaze iminsi mu bitaro nkuko twabibabwiye, yagize ikibazo cy'ubuhumekero. Papa Francisco w'imyaka 88 akomeje koroherwa nyuma yo kwivuriza mu bitaro ari kwivurizamo byitwa Gemelli i Roma. Yageze mu bitaro kuva ku itariki 14 Gashyantare cyangwa se mu kwezi kwa kabiri, ubwo ni itariki 14 z'ukwezi gushize kwa kabiri uyu mwaka wa 2025. Urumva ko agiye kumara hafi ibyumweru bitatu ari mu bitaro, ikindi cyumweru cya gatatu amaze ari mu bitaro. Yajyanywe kwa muganga kubera ibibazo bikomeye by'ubuhumekero, aho yahise asanganywa umusonga, icyo bita mu Gifaransa ngo pneumonie, akomeza kuvurwa, ariko cyane numva yabanje gufatwa afite ikibazo cy'ubuhumekero yego, noneho byakubitiraho n'ubusaza, byabanje kubibazo cyane, yabanje kuremba cyane, ndetse bivuga ko nyuma yo kubera kuremba cyane Vatican yabanje gukora nk'ibintu bisa n'ibyo kwitegura kumushingura, byagiye bivugwa ariko mu buryo butari official. Abasirikare bari kwitoza ndetse bitegura karasisi ndetse n'indi mihango itandukanye, batangiye kubikora mu ibanga kubera ko yabanje kuremba. Yageze mu bitaro araremba cyane, ntago bari bazi ko yakongera kubyuka, ariko ubu ngubu yatangiye kumera neza, yavuye ku mwuka. Nicyo kintu cyari gihangayikishije cyane, kuva yagera mu bitaro yagiye ku mwuka, kurya bikanga, kugenda bikanga, bikaba kumuhagurutsa bisa n'ibigoranye cyane. Bavuga ko papa rwose atakibyutse, ariko ubu ngubu papa amaze koroherwa. Papa yari yaragize ikibazo, no kuvuga ngo imiterere y'ikibazo cya papa wenda gatwe nko bikubwiraho gatoya, ushobora kuba wenda ari bwa mbere kukiye ni gospel utarakurikiranye ibiganiro byacu bya mbere. Papa yari yaragize ibibazo by'ubuhumekero bikomeye byatewe na bronchite, ariko noneho bifatiramo n'umusonga. Umusonga yabaga afite ikibazo cy'umusonga ku buryo atitsaga umwuka, noneho n'umwuka utangira kuba muke, cyatumye atangira kugira ibintu by'amasesemi, ibibazo bikomeye byo guhumeka. Noneho rero bamushira ku mwuka, ariko none urumva yari afite ibintu by'ububabare bwinshi, ikintu cyatumye Vatican isa n'ihangayitse, kubera ko nubwo wenda ubundi mu mategeko ya Kiliziya niyo papa ari mu bitaro hari ibyemezo byinshi papa afata, kubera ko cyangwa se bamugisha inama. Gusa icyamunaniye hariya kuvuga ngo ku bibazo byose bya Vatican bamugishaga inama, ibindi byakorwaga na Conseil ya Vatican, ariko kugeza naho yananiwe gusoma misa zigatangira gusomwa n'undi muyobozi wari wamusigariye muri Vatican. Ubu birimo koroha, ari kugenda amera neza, ntabwo gifite umuriro
kuko byari bimeze mbere birumvikana umusonga ukunda kugendana n'umuriro kandi nta byuma bimufasha guhumeka uyu munsi arimo gukoresha. Ni ukuvuga ngo wa musonga waracecetse, umuriro urashira ndetse bamukura n'umwuka uri normaliza, ntabwo yahumekera ku myuka. Byumva ngo ubuzima bumeze gute buri kugaruka. Vatican yatangaje ko ubuzima bwe bumeze neza ariko akomeje gukurikiranwa n'abaganga. No kuvuga ngo bigeze bamukura mu bitaro bitewe n'iki, nuko yari yarembye cyane, n'ubundi bamurekeye mu bitaro kugira ngo abanze akurikiranwe n'abaganga, noneho namara koroherwa cyangwa se namara gukira abone gusohoka. Nubwo arwaye, Papa Francisco aracyakurikirana ibibera i Vatican kandi arashimira abaganga bamufashije bose. No kuvuga ngo hari ekipe y'abaganga yamufashaga muri biriya bitaro, arayishimira rwose kuko yakomeje kumubera umugisha. Yakomeje gusaba amahoro ku isi kibisanzwe. Papa n'ubundi buriya mu isengesho rye buri gihe asabira isi amahoro, by'umwihariko mu bice birimo intambara, birimo nka Ukraine, Palestine, Israel, Liban, Myanmar, Sudan na Kivu cyangwa se na Congo. Kuvuga ngo ibice byose birimo intambara, ubundi ni umuco wa Papa ko ibice byose birimo intambara abisabira, abisengera. Ni ukuvuga rero mu bice yasengeye byo ku isi mu masengesho y'uyu munsi, Papa rero yasengeye ibice bitandukanye byo ku isi abisabira amahoro. Kuvuga ngo yunamutse, yari amaze iminsi arwaye, kubw'amahirwe rero aza kugiye koroherwa, aza rero asabira ibihugu cyangwa asabira uduce twose turimo intambara, adusabira amahoro. Mu bice rero yasengeye harimo Ukraine kuko Vatican yabitangaje, yasengeye Palestine, yasengeye Israel, yasengeye Liban, yasengeye Myanmar, yasengeye Sudan, yasengeye na Kivu. Ibyo bice iyo Ukraine irimo iki, wenda ku bantu bumva ibice Papa yasengeye, kugira ngo Papa asengera ahantu no kuhaba hari ibibazo. Muri Ukraine hari ibibazo bitandukanye, kuvuga ngo hari intambara kuva guhera ku itariki 24 z'ukwa kabiri 2022 Uburusiya bwateye igihugu cya Ukraine, nicyo bita special operation, niko Uburusiya bwayise ni special operation. Bateye Ukraine kubera ko bari bafitanye ibibazo. Ukraine yashaka kwinjira muri NATO, Abarusiya batabishaka. Wena ntitugiye kujya muri ayo makimbirane cyane, ariko nukuvuga ngo kuva kuri izo tariki 24 kugeza uyu munsi bararwana. Ni intambara yakomeye cyane kugeza igihe na Ukraine nayo yigeze itera mu Burusiya, ifata agace kito Kursk, nako karacyari gase, nubwo basigaranye ibice bike, ariko Ukraine iracyafitemo ibice bike. Ariko Uburusiya bamaze kwigaburira intara nyinshi, bavuga ko bimaze gufata byibura 20% y'ibice byose bya Ukraine. Bivuze ngo Ukraine ndacyarimo iki, irimo intambara. Akandi gace Papa yasengeye ni Palestine. Palestine ifite ibibazo wenda byinshi bitandukanye ku bantu batabizi, ariko cyane cyane nk'uyu munsi, wenda update z'uyu munsi, ni ukuvuga ngo uyu munsi Israel yanze ko imfashanyo zinjira muri Palestine. Kubera iki Israel yabyanze? Ni ukuvuga ngo mu masezerano y'agahenge Israel ivuga kuko Hamas yishe amasezerano y'agahenge. Kuvuga ngo mu buryo bari bateganyijwe, uko Benjamin Netanyahu yatangaje mu kanya, bivuga ko byari biteganyijwe ko imfungwa zose z'Abayahudi zigomba kuzafungurwa, ndetse nabo bakagira izindi mfungura z'Abanyapalestina, kubera ko bafite ibihumbi byinshi by'Abanyapalestina. Ariko ntabwo imfungwa zose zafunguwe, ariko no mu gufungura izafunguwe muri kino gihe cy'agahenge bari bafite, na agahenge katangiye ku minsi 17 ngira ngo nabyo byabayemo ibibazo, kuko hari umubiri cyangwa se umurambo w'umudamu w'umuyahudi wagombaga kuzanwa muri Israel, witwa Bibishinde, ndira yitwa Bibishi sinzi irindi, yagombaga kuzanwa. Babanza kuzana umurambo w'umudamu w'umunyapalestina. Hamas iza gusaba imbabazi, iravuga ati twari twayitiranyije kubera ko igitero cy'indege za Israel cyabarasiye hamwe, twari twibeshe, sorry, ariko baza kongera kuzana umubiri nyawo w'uwo mudamu. Ejo bundi nanone mu masezerano y'agahenge ajya kurangira, hari imibiri bagomba gutanga, nubwo no kuvuga ni imirambo y'abantu bapfuye. Muri iyo mibiri bagomba gutanga harimo iy'abana batoya. Muri abo bana Israel ivuga ko bishwe na Hamas ku bushake, bari abana bato bakurikirana. Nukuvuga ngo mbese nukuvuga ngo barabica bose, bazana imibiri yabo. Israel irababara cyane. Nukuvuga ngo hamwe n'ibyo ndetse n'uburyo Abayahudi batekereza ko ibyo bintu bigomba kugenda neza byaranze. Rero uyu munsi amasezerano y'agahenge yararangiye. Abayahudi rero bafashe umwanzuro kugira gute, bafashe umwanzuro wo kuvuga ati no,
tugomba guhagarika imfashanyo zose kubera ko turazitanga zagera muri Palestine zigakoreshwa na Hamas gukora ibikorwa bibi. Ikindi gice yasengeye ni Israel. Birumvikana Israel yatewe na Hamas, babagabye igitero tariki 7 z'ukwa 10 2023 nibwo bateye bica abantu 1200 batwara abandi 250 bunyago, aribo abo ngabo narimo babwira bagombaga kuzanwa muri bamwe, nimba hari abakiriho cyangwa se nimba ari imibiri yabo bagomba kuzana. Rero kano gace ka Israel nako kagize intambara nyinshi, si intambara gusa tuvuze zo mu majyepfo muri Palestine, ariko bagize intambara zo mu majyaruguru, zo mu hafi muri zatukaga muri Liban ziturutse ku mutwe witwa Hezbollah. Nanone muri kino gihe cyizi intambara bahuye n'intambara nyinshi, ibitero bagize byavaga muri Iran, bigeze barasana na Iran ho, nubwo bitabaye ibitero by'umunsi ku wundi, ariko byibura bafite uko barasanye nk'inshuro nk'ebyiri. Ibyo ni ibindi bitero, bafite ibitero biva mu Bahuthi muri Yemen, nabyo byagiye bibaza, bafite ibitero by'abashia wo muri Iraq, nabo bagiye babatera. Kuvuga ngo Israel mu by'ukuri yagize intambara muri kino gihe cy'imyaka 2 yose. Israel yabaye mu ntambara y'urudaca. Rero Papa nayo yayisengeye. Akandi gace se Papa yasengeye ni Liban. Liban nayo urumva kubera gucumbikira Hezbollah, Israel yagiye igaba ibitero bikomeye muri Liban, ku buryo hari abantu benshi barapfuye, amazu menshi yarasenyutse. Ntitwavuze muri Palestina, nko muri Palestina 80% ya Palestina yarasenyutse, abantu benshi barahunze, abandi barapfuye, ibihumbi bigera muri za 40. Bivuze ngo utu n'uduce Papa yagiye asengera. Akandi gace Papa yasengeye agace kitwa Myanmar. Myanmar ni igihugu kiri hafi ya za India, cyagiye kibamo ibibazo by'abarohingyia. Ni ukuvuga ngo kuva leta ya gisirikare yafata ubutegetsi kirukana Aung San Suu Kyi muri Myanmar, habayemo ibibazo byinshi. Mbese kuva icyo gihe hagiye haba ubwicanyi bwa hato na hato, ndetse abarohingyia baribasirwa bagera naho benshi bahunga, ibihumbi bigera muri 800. Yego, bahungira za Bangladesh, abandi bahungira muri za mu gihugu cy'Ubuhinde. Hanyuma abandi yasengeye Sudani uko mubizi, igice cya leta kirwana n'umutwe witwa Sudan Rapid Forces. Ni Rapid Forces wari umutwe w'ingabo wari wihariye uza kwigomeka utangira ibitero kuri leta. Mu by'ukuri abantu benshi barapfa umunsi ku wundi muri Sudani, hanabaye n'ibibazo byo kugerayo imfashanyo, ku buryo n'imfashanyo zitagerayo, abantu benshi bunyine bari kwicwa n'inzara. Mu nama ya Loni ejo bundi yabaye, umuntu ngira ngo no World Food Program yavuze kuko nibadatabara hari abantu bari under risk bagera muri 20 muri Sudani bashobora kwicwa n'inzara, ndetse bagowe bageramiwe, bagomba gutabarwa. Hari ikintu cy'izuba, hari inzara, hari izo ntambara, naho nahantu ho gusengerwa. Ahandi Papa yasengeye muri Kivu ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni muri Burasirazuba. Kivu ni ukuvuga ngo dufite Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Kivu y'Epfo umurwa mukuru wayo ni Bukavu, iherutse kwigarurirwa n'ingabo za M23 AFC M23, nibo bawigaruriye bakuyemo ingabo za leta na Wazalendo, FDLR n'abandi. Ahandi ni mu Kivu ya Ruguru, yari imaze kwigarurira mu kwezi ngira ngo mu ntangiriro z'ukwezi gushize, naho yigaruriwe na M23 AFC M23, na umurwa mukuru wayo ni Goma. Turi kuvuga umurwa mukuru ngo abantu wenda bayimenya batazi Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru ni yihe. Aho rero haracyarimo intambara. Uyu munsi tuvugana intambara nyinshi, cyangwa se Wazalendo, FDLR, ingabo za leta bose bifatanyije batera abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge, babateye ahantu bita mu Bibogobogo, babatwikira amazu, bateye inkambi z'impunzi za Mikenke, bica abantu, baratwika inkambi, bateye mu Minembwe, mu bice bitandukanye, mu mihana ya za Biziba, mu mihana za Kivumu, ndetse no ku Monyi. Aho hose hatewe n'ingabo za leta zifatanyije na FDLR, zifatanyije na Wazalendo. Abo bose biteranyije baratera kugira ngo barimbure ubwoko bw'abanyamurenge. Rero Papa yasengeye Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru kugira ngo nabo bagire amahoro. Rero ni character cyangwa se ni umuhango cyangwa se ni umuco wa Papa gusengera ahantu hose hari ibibazo. Rero nubwo yaramaze iminsi mu bibazo, uyu munsi atoye agatege nta kindi yakoze, yahise asengera ibyo bice byose nkuko tubikubwiye. Yasengeye Ukraine, yasengeye Palestine, yasengeye Israel, yasengeye Liban, yasengeye Myanmar, yasengeye Sudan, asengera na Kivu.
Ikindi Vatikani yatangaje ko atazayobora misa, ntabwo azayobora misa yo kuwa gatatu ku itariki 5 Werurwe. Ntabwo papa azayobora iyo misa kubera kuko ataramera neza. Wibuke ko na misa zo mu byumweru 2 bishize ntabwo yigeze aziyobora zo kuwa gatatu kubera ko zari misa zihariye ziyoborwa na papa. Ibindi, hari ibihuha byavuze ku kwegura kwe. Vatikani yamaze abantu amatsiko. Hari amakuru y'ibihuha menshi nayo yatangajwe. Hari amakuru yari yatangiye gukwirakwiza avuga ko ashobora kwegura kubera uburwayi, ariko Vatikani yabihakanye. Vatikani yahakanye rwose, iravuga ati papa nta kwegura guhari, ivuga ko akomeje inshingano ze nka papa. No kuvuga ngo abantu bari bumvise amakuru y'ibihuha ko Papa Francisco yeguye ni ibinyoma, ntago papa yigeze yegura. Hanyuma ikindi, abakristo hirya no hino ku isi by'umwihariko ba Kiliziya Gatolika bakomeje gusengera papa, kumwifuriza gukira vuba, ibintu nk'ibyo ndetse n'amateraniro atandukanye ya Kiliziya Gatolika haba i Roma, especially Roma, hari kubera ibitaramo byo gusengera papa kugira ngo abashe gukira vuba. Niyo nkuru cyangwa se niyo update twari tugufitiye kuri papa kugeza uyu munsi ntabwo yeguye, aracyari mu nshingano z'ubupapa, nubwo arwaye ariko akomeje gukira. Urumva ko yatangiye ibintu by'amasengesho nk'uko twabikubwiye. Iyo papa yorohewe cyangwa se iyo papa ari muzima, ni inshingano z'umupapa wose uri mu nshingano gusengera isi ndetse no kugira icyo bivugaho. Ubushize mu kiganiro cy'ubushize twakubwiye mu mpera z'umwaka kuri Noheli y'umwaka ushize, papa yatanze ikiganiro kinini agira icyo avuga ku bice byose birimo intambara harimo na Kongo. Rero uyu munsi rero ntabwo noneho yagize icyo atangaza kubera ko adafite ubuzima bwiza, ariko yabikoze nk'uko bisanzwe umupapa ahora asengera abantu. Rero Vatikani yatangaje ko papa yunamutse yorohewe nyuma yo kumukura ku mwuka, nyuma yo kusa n'uworohewe n'ubwo imbaraga zitaragaruka. Rero yahise afata rya sengesho asengera biriya bice byose twavuze birimo intambara. Ariko kandi Vatikani yatangaje ko amakuru y'ibihuha abantu bamaze iminsi bumva ko papa yeguye ari ibinyoma. Abakristo bose rero mukomeze musengere papa, iby'umwihariko abayobozi ba Kiliziya Gatolika cyangwa se abayoboke ba Kiliziya Gatolika. Murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Ndi Gospel TV.